हरे नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। समादरणीय दर्शकवृन्द, बौद्ध टिभी, बौद्ध सञ्चार टिभीको प्रस्तुति धर्म, संस्कृति, संस्कार, सुशासनको सभ्यताको मूल बाटो कार्यक्रम अमृतवाणीमा सदा चाहिँ म यहाँहरूलाई आज पनि नमन गर्दछु, अभिवादन गर्दछु। अच्युत प्रसाद पौडेल। त दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रो संस्कृति अन्तर्गत संस्कार, सभ्यता, धर्म अन्तर्गत माघ मास प्राप्त गरिरहेका छौँ र हरेक माघ मासमा स्वस्थानीको नित्य अनुष्ठान हुन्छ, व्रत हुन्छ, कथा पारायण हुन्छ र यसअघि अघिल्ला वर्षहरूमा मैले आम सञ्चारबाट हरेक अध्यायका कथाहरू यहाँहरूमाझ पस्कँदै गरिरहेको सन्दर्भ थियो। यसपालि परिवेश अलिकति पृथक रह्यो र मूल कथा, मूल संस्कृत वाङ्मयलाई नै यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेँ, जो देव भाषा हो, देव वाणी हो, जसलाई यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड राखेर अथवा डाउनलोड गरेर आफ्नै परिवेशमा, घरमा अथवा आफ्नो कोठामा यहाँहरूले जति बेला पनि सुन्न र सुनाउन सक्नुहुन्छ र सन्ततिहरू यहाँ छैनन्, नजिक छैनन् भने यहाँहरूले आफ्ना सन्ततिलाई त्यो पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। हिजो आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता विषयहरू छरपष्ट यत्रतत्र पठाउन, लिन, स्वीकार गर्न मिल्ने अवस्था छ। त दर्शकवृन्द, यसपालिको स्वस्थानी कथालाई मैले संस्कृतमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेँ। यद्यपि अब यो संस्कृतमा लेखिएको स्वस्थानीको मूल श्लोक भनेको 153 श्लोकको छ र त्यसैलाई विस्तार गरेर पहिले चाहिँ, अब धेरै पहिले जति बेला हाम्रो यो स्वस्थानी लिखतमा आउन थाल्यो, झन्डै 17औं शताब्दीतिर, जुन अहिले त्यो लिपि भेटिएको पनि छ र चाहिँ त्यो 22 अध्यायमा सीमित देखिन्छ। हस्तलिखित ग्रन्थ पनि आएको अवस्था छ र हिजो आज त जताततै छापिएको छापा मोडलमा स्वस्थानी मूल कथाहरू भेटिन्छन् र यो 31 अध्यायमा छ र हरेक दिन, प्रत्येक दिन एक अध्यायको हिसाबले कथा श्रवण गर्ने चलन छ हाम्रो। र यदि दिनदिनै यो श्रवण गर्न सकिएन भने सुरुमा 2-4 अध्याय श्रवण गर्ने, अन्तमा सक्ने, अथवा 2-4-5 दिन अगाडिदेखि सुरु गर्ने र अन्तमा सक्ने, पूर्णपात्र कायन वाचा गर्ने, यस्तो विधान हो। र साली नदीमा अथवा घर घरमा स्वस्थानीको कथा सकेदेखि हामीले त बचपनमा नित्य नै श्रवण गरेका, नित्य नै यो पारायण गरिएको अवस्था हो। हिजो आजको परिवेश अलिक फरक छ। त यसको दोस्रो श्रृङ्खलामा मैले स्वस्थानीको मूल मर्म र हाम्रो नेपालीको कथा, नेपालीको व्यथा, सत्ययुगीन यो कथा व्यथा स्वस्थानीमा कसरी चित्रित गरिएको छ, त्यसको मूल मर्म मैले दोस्रो एपिसोडमा, दोस्रो श्रृङ्खलामा राख्नेछु। त पहिलो श्रृङ्खलामा मैले मूल श्लोकलाई वाचन गर्ने प्रण गरेँ आजको कार्यक्रममा। पहिले हामी पुष्पाञ्जलीमै जाउँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति सामगाम् ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं हृदोऽसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कृतकुन्तला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे प्रसादं वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यसरी सुरुमा पुष्पाञ्जली प्रार्थना गरिसकेपछि यो स्वस्थानी श्रवण गरिन्छ, जुन यहाँहरूले गरिने आउनुभएको छ। मूल कथा यसरी सुरु हुन्छ, जुन मैले अघि प्रस्तुत गरे अनुसार। अब यो चाहिँ एक एपिसोड, आजको यस श्रृङ्खला, एकै श्रृङ्खलामा मैले यसलाई वाचन गरेर
पूर्णता दिने प्रण गरेको छु। जुन यहाँहरूले श्रवण मात्रै गर्नाले पनि त्यो महिनाभरिकै श्रवण गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। सके यसलाई यहाँहरूले दिनदिनै श्रवण गर्नुहोस्, आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर अथवा पूजा कोठामा श्रवण गराइदिनुहोस्। गोमा ब्राह्मणीले जब स्वस्थानी कथा भन्दै थिइन् त्यति बेला सुन्ने कोही थिएन। आफ्नो कुटी भनौँ चौका अथवा चाहिँ भनौँ छप्पर छानो भित्तो वाल भनौँ र ढिकी जाँतो यस्तोलाई सुनाइएको अवस्था हो। आज पनि हाम्रो घरमा सन्तति नहोलान्, सायद विदेशतिर पुगेका होलान् र यो स्वस्थानी सुन्ने बाध्यता हामीलाई मात्रै परेको होला। तथापि यहाँहरूले आफ्नो वस्तु परिवेश, आफ्नो घर, आफ्नै मूल कोठा, आफ्नो देवतालाई श्रवण गराउन सक्नुहुन्छ। प्रारम्भ गरौँ 133 श्लोकको स्वस्थानी मूल कथाको संस्कृत वाचन, संस्कृत पारायण। कैलासशिखरे रम्ये नानाधातु प्रशोभिते कल्पवृक्षोद्यानयुक्ते कामधेनु विराजिते चिन्तामण्यदृशंयुक्ते चाष्टसिद्धिसमन्विते सुखासीनं जगन्नाथं ज्ञानमुद्रायुतं शिवं ब्रह्मेन्द्र विष्णुभिर्वन्द्यं सौम्यरूपधरं पतिं प्रणम्य शिरसा प्रेक्षते पार्वती परमेश्वरी। श्री पार्वत्युवाच भक्तवत्सल सर्वज्ञ देवदेव जगत्पते ब्रूहि मे परमेशानं व्रतं त्रैलोक्य दुर्लभं को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः सुरासुर तथा नागा महाचार्य तथा सुरा भ्रातरो विविधा सन्ति तथान्ये विविधा नरा यद् वैदव्यहरं पुण्यं स्वस्थानस्थिति हेतुकं श्री सदाशिव उवाच साधु साधु महादेवी यत्त्वयाहं प्रबोधिता संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि बहुअर्थं व्रतमुत्तमम्। माघस्य पूर्णिमायां तो स्वस्थानि व्रतमाचरेत् आवयो पूजयेत् तत्र प्रतिमां मण्डले शुभे चन्दनाक्षत पुष्पादि गृहीत्वा ध्यानमाचरेत् सुवर्णवर्णदीप्तावां त्रिनेत्रां कमलासनीं सिद्धासन समासीनां सर्वालङ्कारभूषितां खड्गचर्मधरां चाथ वामदक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजां च तत्रैव पूजयेत् वृषकेतुनम् नीलोत्पलाभये वामे वरशूले च दक्षिणे एवं ध्यात्वा महादेवम् अर्घ्यं चाथ प्रदापयेत् अष्टोत्तरशतैः पुष्पैः फलधूपान्न चन्दनैः पूजयेत् द्वि महादेवौ जगतः परमेश्वरौ ततो गोधूमचूर्णेन सतिलेन गुडेन च गर्भं कृत्वा च पक्तव्यं सर्पिष्टाष्टोत्तरं शतं पूपकं परमेशानि तद्विभक्त्या निवेदयेत् ततोष्टपूपं संगृह्य शुक्लवस्त्रेण वेष्टयेत् पीतसूत्रेण सम्बद्ध पूजयेत् पतिबुद्धिना पति दद्यात् वक्षणाय दद्याद्वा मित्रपुत्रयो एतान् न लभते या च सा नद्यां बाह्वयेत् ध्रुवं प्रदक्षिणीकृत्य तत आवां वै श्रद्धयान्विता ब्राह्मणान् भोजयित्वा च दक्षिणां च प्रदापयेत् स्वयं सतं च भोक्तव्यं रात्रौ जागरणं चरेत् ततो विसर्जनं कृत्वा जले तन्मण्डलं क्षिपेत् वर्षे वर्षे व्रतं कुर्यात् स्वस्थानि नामकं शुभम् एतद्व्रतफलं देवी संख्यातुं नैव शक्यते गो शतं च सहस्रं च परिष्कार विभूषितं कन्यादानन्नदानानं बाजीवारणकोटिशा वस्त्ररत्न महादानं तिलकाञ्चनमेव च राजसूयाश्वमेधाभ्यां यत् फलं समवाप्यते तत्सर्वं समवाप्नोति व्रतेनानेन सुन्दरी व्रतानां च शिरोरत्नं स्त्रीणां चैव विशेषतः त्रिवर्गं च समालक्ष्य प्राप्यते परमागतिः इति तत्कथिता देवी किमन्यो श्रोतुमेक्षसि श्री पार्वत्युवाच तत्कथां श्रोतुमेक्षामि सर्वचेतो रमां शुभां कथयस्व महादेव यदि योग्यास्ति मे प्रभो श्री सदाशिव उवाच साधुकृतं त्वया देवी यत्कथा श्रवणे मन तव प्रीते प्रवक्ष्यामि सावधाना शृणु प्रिये पुरासीत् ब्रह्मपुर्यां वै शिवभट्टो महातपः षड्कर्मनिरतो विप्र सर्वशास्त्रार्थपारग पूर्वजन्मे विपाकेन न लभत सन्ततिं द्विजा तस्य पत्नी सती नाम्नी नित्यं या पतिदेवता
विषण्ण आदि दुखेन पृच्छति ब्राह्मणी पतिम् आजन्म पापिनीं काहं न जाने किं मया कृतं पुत्र पुत्री न मे किञ्चित् वृथा जन्म गतं मम भार्या वचनमाकर्ण्य पति स्वास्थ्यं न प्रापयेतस्मिन् अन्तरे काले जायापतो किलाग्रतः तयो पुण्यप्रभावेन तत्रैका गौ समागता गवां दयोरग्रतस्तु गोमयं वै समोजितं समत्पन्न ततो दृष्टा कन्यारूपवती शुभा सर्वलक्षणसम्पूर्णा पत्य त्वेङ्गीकृता च सा धनधान्यादि सम्पूर्ण लक्ष्मीवत् प्राप्यतां द्विजः सकार सङ्घवाद्यादि मृदङ्गादमोत्सवं ददो नाम यथा न्यायं गोमया भट्टिनीति सह अनेक पुण्यकर्माणि ददाति स चकारः प्रत्यहं वर्धते कन्या शुक्लपक्षे शशि यथा तत्पुण्यधर्षिता सर्वे त्रस्ता शक्रादयः सुरा कैलासं च समागम्य मां सर्वं ज्ञाप्य तत्त्वतो अभयं च मया दत्तं गच्छ शक्र यथा सुखं चक्रस्वस्थानमायातो मया ज्ञप्तो भिक्षक्षण तत्काले हम महादेवी बभ्राम भूमिमण्डले कपाली वेशो भिक्षार्थं तद्विप्रद्वारमागत डमरुं वादयित्वा च याते विप्रमन्दिरे एतस्मिन् अन्तरे काले सा कन्या गर्भगौरवा तच्च शब्दं न शुश्राव कुसुमे क्रीडति स्थिता श्रुता माता तु तत्शब्दं शीघ्रं कन्यां जगाद दीयतां तत्करे पुत्री राशिरन्नस्य विद्यते मातुर्वचनमाकर्ण्यं भिक्षां धृत्वा गतो गतः भिक्षु उवाच भिक्षुरूपो क्रोधयुक्त शापं तस्य ददोद तदा तद्भिक्षां नैव गृह्णामि शृणु ब्राह्मणकन्यकी हसिति वयसा वृद्ध पतिस्तव भविष्यति इति शापं तस्य श्रुता रुरोदातीव व्यूहला धीमती जननी कन्यां सान्त्वयामास यत्नतः काले नाल्पि सा देवी गोमयद् भाव सुन्दरी गोमयेति च विख्याता भवत् सा 10 वार्षिकी पतिं योग्यतरं तस्या गतो मार्गयितुं पिता द्विजो जामातृयोग्यो हि न प्राप्तो जनकेन वै विश्रान्त स्वगृहं प्राप्य शिवभट्ट सुदुःखित भिक्षुकस्य शापेन दैवेन प्रतिपादित ब्राह्मणोति वृद्धश्च तीव्र वृद्धश्च कन्यां याचितुमागत जटालम्बित दीर्घाङ्गकम्पितश्चाति दुर्बलः कुब्जकुबेशो बधिर पश्चिमे वयसि स्थित अन्य द्विजस्य लाभेन तस्य शाप भयेन च पुञ्च पूर्वशापं च अनुस्मृत्य तस्मिन् दुहितरं ददौ कन्यादानाञ्च कारासौ शुभलग्ने शुभेदिने ततस्तु शिवभट्टेन पालितो दुहितो पतिकालेन ज्वरपीडार्थ शिवभट्टो दिवं ययो तत्पत्नी पतिना सार्धं सति तञ्च तमसमागता गोमया चाति दुःखार्ता पतिना सतिष्ठति क्लेशयुक्ता अति मलिनां भोक्तुं पात्म न विन्दति तस्यां तु गर्भसञ्जातो हर्षशोक विवर्धनम् सीमन्तो नयनं कृत्वा विप्रपुंसवनादिकम् एकमासावधिं कृत्वा भिक्षार्थं वृद्धब्राह्मणः पत्नीं प्रबोधयित्वा तु ततो देशान्तरे गतः सती शशितज्वरपीडार्तो ममारण्यके द्विजः गोमया ब्राह्मणी सा च निर्जने निजमन्दिरे स्थित्वा ग्राम्यजने नैव पालिता पतिदेवता गोमया दशमे मासि शुशुभे तनयं शुभं द्विजश्रेष्ठे तस्य नाम नवराजेति कीर्तितं याचितान्नेन सा माता कारयामास सतमये यौवन तमे चूड़ाव्रत विवाहादि सर्वकर्माणि तस्य वै यौवनोदो भेद वयसि नवराजो द्विजोत्तमा वसङ्गृहीत दुखेन संयुतो मातृवत्सल मातन् परिपव्र च षोडशाब्दोति साहसी बोम्बतातोस्ति क्व गत सत्यं कथय मां मृषा इति पुत्रवच श्रुता सा माता रुदति सती जगाद वचनं पुत्रं भतु चरित संयुतं तो एक गर्भस्थिते पुत्र तातस्ते भिक्षितुं गतः क्व तिष्ठन्ति न जानामि जीवितो वा मृतोऽथवा इति मातृवच श्रुता नवराजोति धार्मिक अम्बामाश्वासयामास हेतुभिः शास्त्रबोधितये नवराज उवाच पितृदेशे गमिष्यामि तवानुज्ञां विधाय च पुत्रस्य परमो धर्म पितृसेवा परो नहि जीविते वाक्यकरणात् क्षयाय भूरि भोजनात् गयायां पिण्डदानात् च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रतः एवं प्रबोध्य जननीम् अनुज्ञां प्राप्य स द्विजा प्रबोध युवतीं भार्यां पाथेयं परिगृह्य च यात्रां स विधिना कृता ततो देशान्तरं गता ग्रामान्तरं गच्छन् तातम् अन्वेषयन् द्विजा शुश्रावसा ग्राममुखां निश्चितं पितरं मृतं रुरोदातीव दुःखार्तो हा तात जानकेति वै
गङ्गातीरे ततो गत्वा चक्रे श्राद्धं विधानत अथस्नुषा गोमया दुःखात् पितृगृहं गता तदा सा गोमयद्भूता ग्राम्य तत्याज्य लज्जया वस्त्रहीनाति मलिना नदी निकटवासिनी एरण्यपादपाकीर्णे तृणकुण्ड्यान्तरे स्थितः कोद्रवान्नं सदा भुक्त्वा सूत्रकर्त न कर्मत कर्मणा साधि दुःखेन साध्विकालं न्यवर्तयत् तदा कैलासशिखरे लक्ष्मीगौरी सरस्वती सर्वदेव गणयुक्त चक्रु तद्व्रतमुत्तमम् तत्र मर्त्योपदेशार्थं स्वाश्रमं नारदो मुनि आगतश्च मया ज्ञप्तो गच्छ लोकहिताय वै एतद् यथा मर्त्यलोके सञ्चारी स्यात् तथा कुरु इत्याज्ञं स मुनि प्राप्य गतवान् मर्त्यवीष्टपम् पृथ्वीमण्डलमध्ये दरिद्र को भवेत् इति चिन्तयामास तत्त्वज्ञ परोपकरण प्रिय गोपालं परिपप्रक्ष को दरिद्र क ईश्वर गोपाल ततो वाक्यम् उवाच प्रान्तरे स्थितः दुःखिनी नाम्ना काप्यस्ति गोमाया परा भुवि गोपाल वचनं श्रुत्वा गतस्थ सन्निधौ मुनि ब्राह्मणीम् आह्वयामास द्वारे स्थित्वा पुनः पुनः धर्मोपदेशं शृण्वन्ति स्वस्थाने व्रतमोत्तमं यथा विधानं वक्ष्यामि गोमये तद्व्रतं कुरु इति उक्त्वा नारदो धीमान् उवाच सकलं विधिं ततो सा नन्दसंयुक्ता प्रणव्य मुनिसत्तमं तस्मै पीठासनं दत्त्वा संवेशं च गृहान्तरे आतिथ्यं तस्य वै कर्तुं मनसा परिचिन्त्य सा गृहे च नास्ति मे किञ्चित् किं करोमीति दुःखिता कर्तितं सूत्रमादाय ताम्बूलाय जगामः ताम्बूलं पूगसहितं गृहीत्वा गृहमागता तावदेव गृहे तस्य निधनं ततः गतो मुनि ब्राह्मणी गृहमायाता न ददर्श मुनीश्वरं गृहसम्मार्जनं चक्रे विषादेन युता सती भद्रपीठं समवताप्य तत्र तिष्ठो निधि ततः व्रतोपदेशमात्रं वै नानन्नायं दातुं मुनीश्वर धर्मव्याजनिविधम् अपि मह्यं दातुं समागत इत्यानन्देव मनसा जग्रहानिधिमुत्तमं ततो सा तद्व्रतं चक्रे मुनिना विहितं यथा अष्टापूपं तु संस्थाप्य पुत्रगमनकाङ्क्षया स्वयं शतं सा बुभुजे सीताक्षी र धृतेर्युतं तद्व्रतस्य प्रभावेण रात्रौ तत्पुत्र आगतः आशीर्भिर्चरयामास सुरनाशोस नमस्कृता अष्टापूपं सत्पुत्राय ददो सा गोमयोद्भवा दत्तं पूपं स बुभुजे सीताक्षी चेराघृतेर्युतं परस्पर कथां कृत उभाभ्यां गमिता निशा प्रातस्ततः सा जननी नवराजमुवाच गङ्गातीरे गत्वा त्वं स्नानं कुरु च पुत्रक ततो विश्वेश्वरं देवं ध्यानेन परिचिन्त इति मातृवचः श्रुता कृतगङ्गा प्लवो द्विज कृतयुगीं वैश्वेश्वरीं पूजन् महास्तोत्रम् उवाच यं वै वेदो वेदनोर्विष्णुर्नो वा वेदा निर्षयो नैव वाणी तं दिवेशं मादृशा कोलो बुद्धिर्याभ्यार्थार्थद्वैवेतयो विश्वनाथम् श्रुताश्रोत्रमिदं तुटो जगात परमेश्वर कालान्तरे च ते राज्यं नवराज भविष्यति इति उतयवा गोमया सुनम् अन्तर्धानं गय शिव ब्राह्मणोऽपि परं प्राप्य जगाम स्वनिकेतनम् एतस्मिन् अन्तरे काले लावण्याख्यपुरीश्वर मृतकालवशेनैव राजापुत्रादि वर्जित तस्मिन् देशे गजेन्द्रेण कश्चित् राजा विधीयते इति श्रुता देशात् आगता लोकपङ्क्तयः वस्त्रालङ्कार सम्पूर्णा नाना शोभा समन्विता थिता लावण्यपद्यासु राजलोभेन वै नरा गोमया सावि लोभेन सपुत्रा स्वगृहात् येयो सपुत्रा लञ्जया सावै सन्तस्थौ गृहकोणतः सजलं स्वर्णा कुम्भं च गृहीत्वा राजमार्गतः सुसर्वेषु तिष्ठसु गजेन्द्रो वेशयन् नरान् गृहकोणगतसो वै नवराज समात्रिका स्नापि ततः जलेनैव स्वस्कन्धे स्थापितस्तदा राजगृहं न शीतनीतं च दोलय तत्प्रशुरपि पुरोहितादय चक्रु सर्वे तस्याभिषेचनम् वीणा मृदङ्गपटः शङ्खतुण्डवीनि स्वनै लाजापुष्पादि संयुक्ते सिन्दूरैर्युक्तं प्राप्य महोत्सवं नवराजोति वरिष्ठ सिंहासनगत प्रभु मातरं परिपप्रच्छ प्रिया मे क्व गति वै स्वस्थानं सा न जानाति सर्वं कष्ट विनाशिनीं तत्प्रसादेन भूपोऽहं जातो वै तत्प्रभावतः महद्दुःखं त्वया प्राप्तम् इत्युक्ता मातरं प्रति प्रिया हि प्रेष्यद्वलं गतास्तस्याज्ञया जनः ददृश्रुतं त्रियं ते वै नदीतीरनिवासिनीं ततो पृच्छन् हि का त्वं नवराजप्रिया कुत त्वयि पृष्ठा सा चारुनेत्रा कथयामास भारिकान् पत्न्यहं नवराजस्य परमप्रीतिदायिनी गोमया पतिमाता च गच्छामः यत्र प्रभो
यत्र मत प्रभो तैस्यादत वचनं श्रुता भट्टास्ति हर्ष संयुता दोलायं स्थापयित्वं तं प्रेषयामासुरावृता तैर्भारवाहकै सर्वैर्दोलानीता नदी तटे अप्सरोभिकृतं तत्र ददृशुस्ते व्रतोत्तमं तदृष्टा भारिका सर्वे तामाश्वासा गतास्ततः यत्र अप्सरो गणे सर्वे स्वस्थानीं व्रतमधृतं भारिका उवाच भो दिव्य किमेतद् क्रियते व्रतमुत्तमम् अप्सरस्सु उचो स्वस्थानि व्रतमेतद् सर्वकामफलप्रदम् एतद् व्रत प्रभावेण स्वर्गलोके मह्यते इति श्रुता भारिकास्ते पुष्पादिनी प्रयाच वै अप्सरोभि सहैवात्र स्वस्थान्या चक्रिरे व्रतं पुनस्तत्र समायात यत्र सा भोगिनी स्थिता ततोऽतीव प्रकोद्धास्यते विलम्बिन च सा प्रिया सापुपतिलकान् दृष्ट्वा भारवाहन् मुदान्वितान् सपुष्पफलहस्ताब्जा नहतान् पापिनी वधु भारवाह विलम्बहि युष्माभि क्रियते कुत इति श्रुता भारवाह विज्ञतिं चक्रिरे मुदा अप्सरोभि कृतं चैव नानाकामप्रदं शुभं स्वस्थाना च व्रतं दृष्ट्वा न श्रद्धा समजायत फलाभिलाषोभिश्चैव यस्माभिरपि तत्कृतं भवदर्थं पुष्पफलं समानितं क्रियाणभो एतश्रुतं महावाक्यं कृत्वा अतिभावद तदा स्वस्थानिका मयाद्यापि वेदे लोके च न श्रुता इति वज्रसमवाक्यम् उक्ता सा पापिनी तदा तद्दत्त पुष्पफलयो चक्रे सर्क्षेषणं रुषा तस्यात् तत्कर्म दोलायां दृष्ट्वा संस्था पापिनीं निर्युर्मार्गेण त्वरया भारवाह भयान्विता अथ तत्र समायेत अल्पजलासुगमा नदी तां हि पापिनीं निर्युर्नदीं दार्तुं यदा रता तदा प्रलयवन्मेघा गर्जनं चक्रे प्रदाः पपात बात वेगेन नदीमध्ये च पापिनी सा दृष्टा पापिनी जाता गलत्कुण्ठेन संयुता तद्व्रतस्य प्रभावेण वाहकास्ति दिवङ्गता तत्पापिनी स्पर्शभित जलं पातालमाश्रितं सङ्कटं कर्दमं तत्र दृश्यते पथिकैः सह सदा तत्र 12 वर्षाणि कर्दमे पापिनी स्थिता तत् वंशादिभिस्तद्भिः शोधितं कर्दमं जने तदा वंशाग्र संलग्न प्रोत्प्लोत्य पापिनी गता कुशस्थाने च पतिता सङ्कटिता वियोगता सर्वदा सा जलनिज्वालया परिपीडिता ततः स नवराजो हि मातरं प्रति चोक्तवान् राजलक्ष्मी च प्राप्तियन्ति मातृप्रसादतः सर्वदानं करिष्यतो ब्राह्मणेभ्यश्च श्रद्धया इत्युक्त्वा देशदेशान् च ब्राह्मणाः सन्निमन्त्रिताः कपिलशिष्य संयुक्त तदुद्दिश्य जगाम स मुनिना कपिलेनाथो दृष्टा स पापिनी तदा मुनिना परिपीठा सा तद्दग्धकाष्ठकृतिर्वधू हि किं कुलं केन पापेन चेट्टशीति दशाधुना मुनि तद्वचनं श्रुता पापिनी वाक्यमं प्रवेज्यात्यहं ब्राह्मणी विप्र ह्यवस्था व्रतनिन्दया क्षुधा मां बाधते विद्वन् भुक्तशेषमिह नयते नैव मे क्षुधा शान्तिरित्येवं प्रार्थयाम्यहम् ओमिति उक्ता गतो विप्रो नवराज निवेशनं तत्र भूतं भोज्यं दानादि प्राप वै ततः सर्वे द्विजा गता गिहन् स्वान् एव मुदान्विता मुनिना याचुतं नैव शक्यते लज्जया तदा इत ततो भ्रमन् विप्रो नवराज नृपाङ्गणे मात्रा नृपस्य दृष्टो ततो जिज्ञासितो द्विज नृपमात्रा मुनिपृष्ठ किं कार्य भवतस्तुय तेन चोक्तं परार्थं च याचते भोज्यमात्रकं भाण्डारिका इति श्रुता धात्म भाण्डगृहं ययो पक्वनादि प्रपूर्णं तद्व्रतनिन्दा प्रभावत रिक्तं भाण्डगृहं जातं सर्वे दृष्ट्वा हि सत्रवा निपपा मात्रे परावृत ते वदन् सर्वमे बहि शोभा च तद्वच श्रुता दीयतां भोज्यमात्रकं तस्यात् तद्वचनं ज्ञाता कृतवन्तस्तथैव ते नूतने मृण्मये भाण्डे कृत्वा भोजन त्वरान्विता मुनिर्गता स पापेन युक्ता स यत्र तिष्ठति श्री वैष्णव्युवाच स्वस्थानि परमेश्वर्या विधि व्रत प्रथमाचरः तेन स्वस्थान लाभस्ते भविष्यति न संशय इति उतान्तरिता देवी वैष्णवी कामरूपिणी तथा कृतं व्रतं सर्वं यथा दिव्य प्रभाषितं तद्यपुपे तथा दिव्य या प्राप्ते व्रतकर्मिणि सर्काराय ततोपम नदीपङ्कस्य वै दधि कृत्वा समर्पितं बद्ध्वा एतद्वद्वयं सत्यतां गतम् अष्टापुपं सूत्रादि नमस्कृत्य पुनः पुनः नद्यां स्थितं तथा शीघ्रं तत्पर्श्यं प्राप्य नागिनी 800 वर्षं पुरुषेण विवर्जिता नागिन मिलिता या सब यपुपस्पर्शना दिवि सर्वपापी विनिर्मुक्ता बभुवा तीव सुन्दरी आशिषं च ददौ तस्य नागकन्यति विस्मिता ततो बभुव सा पापा महालक्ष्मी स्वरूपिणी केनाप्यागत्य रागेत कथिता सुन्दरी कथा पथिकस्य वचश्रुता नुचरा स्पृशिता पुनः नानावाद्यादि घोषणा वेदघोषणा वै तथा स्वीय गृहे समायाता नवराजस्य भोगिनी गोमयायाः पतत् द्वन्द्वं सुन्दरीं प्रणनामसा मात्रा पत्न्या संयुक्त नवराजो नरातिव प्राप्त निष्कण्टकं राज्यं बुभुजे सर्वसम्पदं स्वस्थाने परमेश्वर्या कथां श्रुता च श्रद्धया अपुत्रा पुत्रमाप्नोति पत्युप्रीतिं च विन्दति कथाश्रवणं च श्रवणमात्रेण
यस्समेधफलं लभेतो तत्सत् श्री हरे नमः। त दर्शकवृन्द, हामीले स्वस्थानी व्रतको मूल पारायण गऱ्यौँ र हरेक पारायणपछि अथवा स्वस्थानी श्रवण गरेपछि पछाडि समापन पुष्पाञ्जली पनि जरुरी छ। पुष्पाञ्जली मन्त्रलाई पनि मैले संस्कृतमै वाचन गर्ने प्रण गरेँ, जसले गर्दा यसको पूर्णता होला। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिनदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो श्रोतारः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तो शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसंग या कुन्दिन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा भरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धित्मना वा नुसृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्रीदेव्यार्पणमस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। श्री दिव्यार्पणमस्तु। हस्, आजलाई यति नै गरौँ।